Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba uyaphila-ke. Mina-ke ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mengabe usamusha-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke wenze nje okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje ukhipha nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngiy'faka-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ungaphuthu izinto manje-ke ungabe-ke ucindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba-ke leselona-ke namhlanje-ke laphana-ke liyashaqisa-ke laphana-ke ezingenayo zithi sekuvele abanye abafana abahlukumeza umphakathi eNanda. Ngemuva kokuthi kubulawe ubhongoza wezigebengu uMnqobi obena-22 years eNanda, kwathi emlindelweni wakhe amaphoyisa we-NIU adubula abulala abathathu ebebedubulana namaphoyisa. Sekunabanye abavelile bathi bazoqhubeka la kugcine khona abangani babo khona. Labafana babalelwa ko-20 kuya ko-23 years weminyaka, kuthiwa bahlalise umphakathi waseNanda eBhambayi lubhojozi. Nalabafana-ke kuthiwa-ke bebehlupha-ke vele-ke laphana-ke eNanda-ke bedume ngako-ke ukuhlupha-ke laphana-ke sebefunge bagomela-ke bathi-ke bazoqhubeka la kugcine khona-ke uMnqobi-ke laphana-ke eNanda. uMnqobi-ke ubengumphathi-ke we-West Gang-ke bazoqhubeka-ke bahlukumeze-ke umphakathi. Nazi iy'thombe zabo lana-ke bebonakala-ke bephethe-ke izibhamu-ke laphana-ke. Mina ngicela laphana usukela ama-comment section if usho uvo lwakho ukuthi-ke ucabangani-ke ngalo-ke udaba-ke lolu-ke bese wenze okulungile-ke nje ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli khona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngiyifakela zona-ke kulona-ke leli khasi-ke leli.